Khoroksa wanji bosongni noni gopal mungui bo Tipra sarongni je o ADC haike Tripura reservation tomani 6 schedule ni bisingo haike amono sebanya ni hini sai tongkha social media ni bisingte tai news ni bisingte তাদের জন্য অর্থাৎ 70% লোকেদের জন্য 30% ল্যান্ড বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে যেসব সন্ত্রাসী নেতারা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ববৃন্দ নিবঞ্চকদের একটা কমন ডায়লগ যে এডিসি হলো একটি মশারি। haike chini Tipra leader rongno se sontrasi rokni sai tongkha haike nijini hano roka khlainani bagai nijini dofano roka khlainani bagai nijini culture no protect khlainani bagai kok saga kanya bongni bagai ngake hamya sasinai sontrasi neta rokni sasinai Bangladeshi illegal immigrant ni bagai chini leader rok kok saga kanya bongni bagai hamya haike amono tamo sanamo chung belekino joli jane kok hajamo haike je saimia rok o jaga onu khuna onnonni Gopal Mani bo sawi tongo jatra patra hanya saimia tanyani inya kha bosori se Bangladeshi illegal immigrant ni bisingte fajakna 1971 is 1971 no orono khona Tripura ni population matro 14 lakh se age 15 lakh Bangladeshi refugee shelter rongno ojago dakha bongne ajago mukti judo choli tongpro East Pakistan no West Pakistan no apro শাসন খাই তংমানি বাগে হাকে 12টা তাবুক 6 শিডিউল 10টা তঙ্গো ত্রিপুরা কাইসা টিটিএডিসি হাকে বাদ বাইকিং গেতে অন্য আসাম মেঘালয় তে মিজোরাম রগ হাকে ত্রিপুরা যে সং তাবুক টিটিএডিসি 70% ল্যান্ড হাকে 68% ল্যান্ড যে ওন খাই তংমানি আমো 1982 মানমানি আমো যত সাইমানো যে সিনাই রঙাকে হাকে আমো কবাংমা যে ভারতনি যে ট্রাইবাল তংমানি ইন্ডিজিনাস তংনা রকবংনি যে আইডেন্টিটি kemawi tomani bongno rokha khlaini ni bagi to 6 schedule haike autonomous district council ni slamjak bele India ni constituency ni bisingte haike boro India ni constituency no mas mani yana on ni kubal macho haike o jaga no Tipra sarok khasina nangka je sini Tipra leader rok additional protect khlaini ni bagi kok sanai haike je forest land o chini Tipra sa tongi tongne jaga document kre document tongbo pata simi haike a pata baingya land allotment khlaijak ya haike chini amte haike no Tipra sarok ni je jaga thai tong tongmane amo pata tongi tongpana amo forest ni andaro klaijak haike Tipra sarok ni o jagao sanan thangkai borok jusino omo TTADC no subaye borok omo Tripura khlaiki ke general slam ki ke bong kongni mote chini Tipra saroni kaisa pana thai tongla khachi jaga greing thangna chini Tipra saro onnoni Gopal Devnath Songhai chini Tipra je leader rongno Tipra ni hamkraini bagi je samung khlai tongne rongno borno hamya samani age je Bangladeshi illegal immigrant nongni kok sakakai ADC ni norrani borno protect khanyani o ADC no ILP khlanyani kakani se chini Tipra no borok tomjani jatra potre hamya saya hani sawi sasinai sontrasi rokhni sasinai age je ayang kbangma je notice ni Arunachal Manipur tai Nagaland nogo ILP sani tongmani tai bong aro khab khlaijak Mizoram rogo Meghalaya rogo haike borok nga kamte hamya da hne hinjak bongni no haste haike chino ja kha tamani bagi borok amte haike sanana borok haike chini leader rok Bangladeshi illegal immigrant no hornani o jaga Bangladeshi illegal immigrant no tai daya hankan che borok sontrasi ngi thangka haike borok tamani bagi amse Bangladeshi illegal immigrant hne Tipra sarok saka kano tai leader rok saka kano borok amte haike sajag yang nang Tipra sarok no ADC sebanya hai sebanya hne borok jatra potre ke news rok thangai borok kbangma je baire news rok baire ni leader rok borok miliwa ante haike sanana khorsa khorong nei haike 15 August o sekango Independent Day ni dino Delhi ni Lal Kela o Bharat ni Prime Minister Narendra Modi si sawi tongo illegal Bangladeshi haike je Bangladesh bade je kubuni haktor je Bharat ni kinaro je desh tongi tongnai borok je ojago illegal babe habi tongne ro borok no hornani hinai सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं ये देश सहन नहीं करेगा haki borok bo illegal immigrant
haike yang barota habai especially chini yang ni kok sanan thanga Bangladeshi illegal immigrant triprawa habai tamo khlai tong o jagani tribal haike tipra sarong no buti haike satok pitok khlai o jagao je ST rongni haike indigenous rongni je jaga tongi tongmani borong no dokol khlai tong jotono 12 thaktorni borok 12 thaktorni je PM Narendra Modi haike Home Minister Amit Shah je 12 thaktorni kwbangma je borok tongnero jotono sawimano haike borok sawibo tongo direct khok baithang khulugui saya phana ajagano bujisidi tribal lok je illegal immigrant jaga sekjagi tongmani biang Tripura phasing nongna ble haike onnoni Gopal Devnath chonghairok edisino sebaye Tripurao thancha khlainani haike je ajagani tribal haike Tripura sarok je general area aguli hairogase phai tongge tamani bagi edisi toni sebanyani hini sawai tongo haike je o Tripura sarok ma ang sanamu chung norok tamani bagi edisini je o khomulung hini kaisa headquarters lamjak o jagao tamani bagi tongya norok thancha ke o jagao Tripura sarokni busuk town tong nu norok tamani bagi town slamia Tripura sarok thancha ke tongnen bagi haike amte haike no tebo sajangnai Tripura sarok tumani bagi male thancha kre tai Tripura leader tai kwbangma Tripura sarok ADC area o tongi tongnai Tripura sarok general bo tongo Tripura ni general area o haike joto miliwui ti ADC o je kwbangma je illegal Bangladesh haike non ST ro habi tongmani borok no tai habriya borok no o jaga protect khlainai je o jaga o tai jaga rok borok no pairinani sujog riya nei kok salaika kai sontrasi hai irai nise chini Tripura sarok no sanai chini Tripura leader rok no sanai haike omo sik schedule chini Tripura sarok ni haike je o jaga ni tribal kok sana thaka ora hapung hatai chini Tripura sarok bai naikoljak omo chini Tripura sarok ni culture chini Tripura sarok ni tongthai hayanga ke borok buti khlainyo amo sana thang ke ekdom tungflaicha hayo haja ang kubi kok sana thang ke norok bahima tong komeni bising tiki shahar mano amse kok sawimi haji borok no Bangladeshi illegal immigrant ong ni khai kok samani nuglag je Bangladeshi illegal immigrant ong no hornani je SIR je Bihar khlaimani haike election commission of India ni bising te amte hai khlainani je NRC khlaima haike Assam amte hai Tripura khlainani hini san laika kai boro amono sajak yange jatre potre sin sinde gunda hai irai rok sin hinchini chini Tripura sarok no haike tam huni hinchini haji saron jinno to tai sanas ko kri ka haji amte hai noni Gopal song hairok to hamiana sawi tongo tayo Bangla news rok jongi neta hai nita hai irai hinai je illegal Bangladeshi rongno tui kok saga kai borok direct ekdom khukbai thang ekdom hamya khlai bongni newspaper rogo sapugui tongo haike belekino joli jane kokama haji haike chini Tripura sarok no ba angam sing sanamo chongo chini Tripura sarok শহর slamjidi chini Tripura sarokni kaisale শহর tongna nangkha kubuni bo songrongni kwbangma শহর tongo haje chini Tripura sarokni kaisa pano kre haike at least je para to develop ungjak tongo chini Tripura sarokni kwbangma no kami develop ungjak haike amtui bengya ble chini শহর se tongna nangna haje haike at least khumulongo phano je tabu kise mise develop tongmani ara tebo develop khlaiye tawan aguli hai slam ka ara tebo Tripura sarok thangai aguli o thangai amte hai ngi tongmasai bujago tokjago tongmasai khumulongo thangai tongbai di Tripura sarok o jagao kubui kok sanan thangai develop khanya kai hospital lok tebo kaham kwbangma hainen nango haike school lok tebo kwbangma college rok kwbangma university rok tongna nango haike amono je Tripura sani je leader tongnero omono dakti flafla khlaimanga ke Tripura sarok o jagao settle ngai chini Tripura sarok ni bo city hayake শহর ngai manu Tripura sarok ante haike aguli rogo thangai tokjago bojago ante hai tongna nangla kok sajago haike amono Tripura sarok thansa singna nangka haji hayang hake buting no thinang kunphan saimangla amte haike na hamya chaya sajangne olokha direct se khani borok haike amoni bagini Tripura sarok thansa ke ketal alada se hashtag na nangka haji nor bahima tong comment bising tiki sahade o video na sajaka like khlai di share khlai di jotan thani no hambai kaham tongmodi khulumka।